32 سال بسر انفال بادینان در باز دبن. شیرین رمضان خلکا گند زیناوا. 8 کس جمالبات و خیزانا و ده انفالا دا برزبونه و تاکونو کد به سروشینن. اول رجع قلك أنا خوش طارية كيف سر مداتي ترسل بيختي ما قال أنا خوشيت بلي بديتي قال بخير هاتن سر جابا قال حمي جابي أختي أم بينا بلا قصة بلد كي أب بيش جاي دي حمي نيد بنافا برين ما نيد بنافا أم برين داري دا أهل قال يا لخو حمي غير يقازي بي كسوارا ما أنا تاتد بلي بداي قطانو ليدان بيوان طولا زوان بركت يا حميد قطانو ليدان السبن مودوي أخذ عمر دوي جازر ابن دو وجكر ابن دو عميد بتشيك من طلبين مدا از خدي بي واز بي ماما عميد بيرجع بين متقطعن وليدان شجينة الظلامة ويارز عيال جيك بارقر هارز عيال جيك جدا كرنو أود برن شو دا برنا خوارد قال عادي بأم هنا البرفان ديواركا رجع دو أمري صلال أمري نيري بيرسي تهني وقطعن وليدان والعدري غير غازين ما بين دويري وبيخدان وبيخوي علی دجیه 15 سالی دا اشکنجه و کشتنا کس و کار و خلک گرتی لپیش جاوین خودیتی بحث دکرد. عمري من هنجي 15 سال تابي وقت اف شهيدة الدفن الشهيد كرين و چندك جوانا الدفن البيش شافيد من نزل هنداف بيم البيقى العنزاكي ببلوكا فأصنا بداراي كشتين والشهيد كرين ومايل بري وشارتين ونأبا بتنب هزاران جيل شهيد كرين بس أباو بينا بالبرشافيد ما ومديتين وقتي هكذا أزل الدفن هميا بوقت وصلت عذيب الدانو مديتن ریخراو 88 یا کومکرون و دانانی سینا انفالان به جنوسایت هولو بزاوا دکت. قربویا انفال بویان بیتا کرن جلای حکومت عراقی با. بله ما وکو ریخراو 88 یا ناساندن تاون انفال سال 2014 امدام از ران بو هنده کو والا یک هبول دورا بهدینان بو ناساندن و تاوانه ایکش پروژه ما او بو کو ام برمایی که چکی رژیم اوین بدجی خلک ما هاتینا کار اینان خر وکن کلها نزار که بو هنده ببتا دیدوانک بو براباب نی نوای نی بو ویجهی کو اوجه کلها مرنه هر دیسا دوکومنت کرنا سرهاتی و سرپهاتی تاون انفال و نه و ناو و هر دیسا سالانه ام دنگ کسوکار انفال کریات گین حکمرانی العراقی و ام تأكيد وبريارا أنجمن نينارن علاقة كين أو توانا أنفال بجنوسايد ناساندي حاول بدن جل ريخرو النف دولتي جل نافند النف دولتي بهنده كو توانا أنفال بجنوسايد سر آس جهان بتا ناساند اوه کلا نزار که یا کو همی گردین انفال بادینان ایناین ویکله و اشکنجه داین و گلک شوانا ده اشکنجه دا گیان خواجه دزدان. هر سال بیروری لوی داره تا تساخ کرن لی سال جبر هبونا کرونای بیروریا انفال بادینان به دنگی درواز بود. سلام بالایی دنگی امریکا گلا نزار که